zakaat fundum rajyen beeruga matitolem haskur modde scholarship ehnato adi haasa scholarship to furuşathuthakaa gulheygothun almen kuriyam me wagtotega wahaka dakkalani egutun de befola kolmana ekiga baar wada gannawa abdo ali almen me gathum fund manager adi hamaya ekiga aishat maruf zakat aame de befon sar pada marhaba yakuri kokinat halawa ورانا دن زكاة هاوس كفرات مهار ميواني يعني ورقنا فرصة تك حلوالي فين تماتي تاودي محاسب كورمت تكارون هم مي فرتما سوادي قطو فرتما سما عند مي عبد العلي سوادي عند كلان إنك زكاة فند سكولرشيب دينموجي مي ماغن مقصد كي كوباتو مي فار أمي زكاة فندون سكولرشيب के फुर्सत तक हुलवाले में मैगर मकसद की इस्लामी उम्मत वर्गद कोरमट का कम नहीं दायरा तक को मीहुन तमरीन वफ तिबन जिहेन कम अलवन कबूल करे दायरा तक हासको गौम बिना कुरमट का बेनवा मुहिम दायरा तक इस्लामी दायरा तक मैंने गोतु हाँ मीहुन तमरीन कुरमट का फुर्सत तक फहिकत दिन हासको मी फुदुन तरीकने फराज तक दें मी दे स्कॉलरशिप के गवाह खेन तो ज़कात फंड स्कॉलरशिप के दे हास स्कॉलरशिप दे स्कॉलरशिप बोर्ड में हास स्कॉलरशिप का अमी ज़कात स्कॉलरशिप का में होती को बाबा दे स्कॉलरशिप अने ज़कात स्कॉलरशिप की इस्लामी शरिया हुद्दा कोरा दायरा तो गतेरे मालदीव्स नेशनल क्वालिफिकेशन अथॉरिटी के लेवल फाहकुन दिहे गेनियाला हिमेने कोस्ता का मी हुरिया हार दे हिमेने गोता देवे स्कॉलरशिप तक दें हास स्कॉलरशिप की मी इस्लामी शरिया हुद्दा कोरा दायरा तो गतेरे लेवल हातकुन दिहे गेनियाला राज्य बेणुवा के हास दायरा तककुन मीहुम बिना कुरमट्टका आमेला फर्दुन्नशा मुअस्ससा तक बे सोलाला फुर्सत तक එම වරගෙන බේෆොන කුරුමත ලෙවේ ගොතම එනත मुहिम दायरा तक के भीमिने तमी දැන් මේ මුද්දත කණ්ඩල ෆතා ඔන්නා එහෙනම් කොබාතෝ ස්කෝලර්ෂිප් ඔක්ෂා රුල්වා දෙෆා මුද්දත ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪಂಗ್ ಅಳವನ್ ಮೇಹರ್ ಹೊಳವಾಲ ಫವಾಣಿ ದೆಮಹುಗ ಮುದ್ದತಕ ಎಯಿ ಎಮ ಹುಷಾಳುಮಗಮ ಫಹುತಾರಿಯಕೆ 16 ಜುಲೈ 2026 ಬೊರಾಸ್ಪತಿ ದೋಹುಗೆ ಸಾದಗಡೆ ಸೊಮ್ಮೆಟ್ಕೆ ನಿಯಲ එහෙම වරම් මුහිම ඉගත තාරිහත තිබෙෆ්‍රොන් හම් බහට්ටම් වාණ ඉගත දෙමීග එමෙ මුහිමකම කමති කිනෙත්තෝ මෙ හුෂාලානි එහෙනන්තෝ මෙ දෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් ත බෑවර හුන්නේ රුග අලොන්ඩ හිවන තන් කොල දුයි ෆසේ ගොත්තකේ තිබෙෆ්‍රොන් සින්සම් කොරබෆ් කන්න ඔන්නන ගින බේෆ්‍රොන් මෙකන් කමුග ශාගුරික හුන්නන කම බදාෆ් කිනෙත්තෝ මෙ ඇප්ලයි කුරුමට්ටක කිනෙත්තෝ මෙ දුකුවාලි ඇප්ලයි කුරුමට්ටක මේ අලොන් මෙන් ඉවලාන අයිකො ඔන්නන හම ඇප්ලයි කුර ජෙහෙ ෆෝම් දැන් ෆෝම් ෆිල් කොල්ලම ෆහු හම මේ मेल कॉलन जेन अलवन में ज़कात हाउस स्कॉलरशिप मेल scholarship@zakathouse.gov.mv मेल कॉलन जेन बेफलोंग मी एप्लीकेशंस ता देख मैगन डोगो ते बैत के विस्मी के तेरे हिमेने तद तुम्ही बाकी बाकी बैत का मी फुर्सत हुलवा दे फिंगर कोम बैत का तो मी फुर्सत हुलवा दे फिंगर मी अलवन में एबहुरी मी स्कॉलरशिप के दम मी फाहा कॉल दिगोता अने मी राज्यं अदि राज्यं बेरुं देन राज्यं बेरुं विहि फुर्सते अलवन में हुलवाला हम में स्कॉलरशिप के तेरे एगितुरुं अने हास स्कॉलरशिप के तेरे दिह फुर्सते अलवन में हुलवाला निवाणी देन हास स्कॉलरशिप दम से फाह करे विगतन एक तेरे के बहुरे वर हास बाई ने तो ए फर्स्ट फुर्सते अलवन में फारे हास कोल्लं मी अंगहेनुंगे बलतक हास अंगहेनुंगे हास बलतक गुळे गतुं अंगेन डॉक्टर तमरीन कुरुमट्टका हुलवालेवे फुर्सत देन यंग हम अंगेन को दिन एकने फुर्सत में होती ए अंगेनोंगे हासबल तको अंगेन डॉक्टर तमरीन कुरवन होता हास कुरुमट्टका आळवन में हुलवाला फुर्सत में की तेरेगे बात मी मैगन को तिग्गा होरी मी बात එම වරණවල ෆුර්සත් එක ගන්න එනත දැන් මේ වකේ අදතු තකේ එබ කුරත වකේ අදත කත්ත ෆුර්සත් වලවාල ಜಾಗයක් ගොතුන් ಜುಮ್ಲಾ 40 ಫುರ್ಸತ್ ಹೊಳವಾಲಾ ಫವಾಣಿ ಎಯಿ ಫುಲ್ ಕೋ ಅಳೋನ್ ಮನ್ ಕವಾ ಕೋರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ के तेरें 30 फुर्सत एगे तेरें 20 फुर्सत के राज्य बेरुं ताउले मासल कोरमा 10 फुर्सत के राज्य ताउले मासल कोरमा देन हास स्कॉलरशिप जुमला 10 फुर्सत ಹೊಳವಾಲಾ ಫವಾರ एगे तेरें 5 फुर्सत की अंगेनोंगे बलतका अंगेन डॉक्टरन तमरीन कोरमा देन अने फर्स्ट फुर्सत की सऊदी मिस्रुगा के आवादारी वारों ने स्टाइपेंड गए तरीका फॉर कर देना होड़ा ले फर्स्ट फुर्सत
දැන් කොම්මේ කමෙස් කුරානේ කමෙග්ග වකි හාස බෑතකෙන් හිමෙනකින් කන ඔස් කබු කුරේ දෙන්න මේක අනේ ආයිෂා බිදාද වෙෆ් කන්නේ කොන් ලෙවල් තක කම මිහිරි මේක එහෙනමස් අනේ කොන් දායරා තහකත් තිබේ ෆ්‍රොම් ම ෆාරක් ස්කෝලර්ෂිප් තදෙන් දෙම බිදාද වෙෆ් කන්නේ මි අංහෙනක බතක හාස මි ෆස්ට් ජාගෙන් එබෙන් කන්ද මි නුන සෙහිනෙන් දායරා තම මේක තරේ හිමෙනෙන් කන්නේ කොන් දායරා තහකත් තිබේ ෆ්‍රොම් ම ෆාරක් ම ෆසත හුල්වා දෙෆ් මි ෆාර හම වරත් ගින තෆාත් දායරා තකෙන් එබෙන් ඒක තරේ මි ඉස්ලාමික් ෆයිනෑන්ස් ඉස්ලාමික් බැංක් halal halal certification daira then Islamic leadership figure agida management Islamic banking Quranic science migota warak gina Islamic daira takka alonmen ami hasa kollafa me wani den alonmen ham warbodu amazen ei Islami daira takun hama gina adde gami hon bina kuru mi zakatun de scholarship takku tere දැන් ඒගි තුරුම් බස් අලවන මිහාර හම මුහිම නොකුතායක වීම ෆාහ කොල්ලාන ඒ අලවන මිහාර ලිස්ට් කොෆ හුන්නාන වකි දායරාතකේ ඒගි තුරුම් බස් මි හම කුරිමත් ලෙවේගොත අලවන මේ ඔන්නාන ෆුර්සතෙන් හුල්වාලාෆ ඒ මි දායරාතකු ඉතුරුම් බස් එබෙෆලොක කියවම් බේනුම් වා දායරායකි ඉස්ලාමික් මොඩියුල්ස් හිමනේ දායරායක වඤ්ඤා අලවන මෙන් ඉන්නාන ප්‍රොපෝසල් फॉर्मेट तैयार को फॉर्मेट आएगा तो प्रपोजल हुशालम भी ए दायरा कम किए गवम एक इम्पैक्ट की को बैक कि हम मुहिम का मेक बयान को हुशाले मालूम में हम एक प्रपोजल तब बस मी इवेलुएट को फुर्सत तक हम जे को तब होती है हाँ जब वरा रंगलो हम फुर्सत के वरा रंगलो के ओम एंड तो हम जे गिनो इस मुहिम फुर्सत के करने के ऐसा मी निम्मा लमो फाहा कोलम बेनु वाका में ए बत्तो मी फुर्सत का बोले फुर्सत मी होळवाला फवार अडोन में राजें आने योलान को फवार नवा के कॉलेज तक का ए एमएनयू आईयूएम वेला एविड सिकोरा द मेगे तोरस फंड मैनेजर बनले फदें प्रपोजल होशालागन कोरिया केंतवेन राजे बेरबस आने अडोन में होनाने बाकी यूनिवर्सिटी तक योलान का हिमानाला दीफ एगे तोरबस समा बेनोवा कॉलेज को इस्लामिक मॉड्यूल त हिमने को कम गवाणमा मिकोला होशालागन कोरिया केंतवेन දැන් වර මුහිම ගත්ත හැම ෆෝම් හොෂයන මුග කොරින් හැම යුලානා එක් තාලම උසූල් දස් ඔන්නාන උසූල් දස් රංගල විදාලු එෆා මී ගොරි මාලුමාත් ෆොරියම් කො හොෂයලම කිය හැම වර මුහිම කම එහෙන්නෝනේ හැම වර රංගල ෆුර්සත් තක ගෙල්ලිගෙන් සිංගා දාන රංගල දැන් මෙස් මිසය කාලෝන යුලානුග ෆුර්තම බලාලාරුග වකි दायरा तक एकने एनमस ए आम को जनरली अलोनमें हुलवाले फोती एक इतरुम वस मीग अलोनमें मुहिम कमकी ए गवमं ए दायरा किहा बेणु जफै दायरा तो एकं हम बेफलक हम होशाळागिन अलोनमेंट मी प्रपोजल के जरिया होशाळागिन अलोनमेंट हम एति कंसीडर करवे गोतम योती हमें वार रंगळ में उसूल समय को विदाळवे देवो मके वार मुहिम कोम्मे बेफलक के स्कुरिय दान फुर्सत ए बोते मी के तेरे